Cyamuhunga People Sacco etuririye cyo kureberaho aho na mukuru wihanga yaguziremo mugabo kusimo buhereza burunje weturanehereza abantu ero kuburengiriye kubihomboro wero kwato mwanya gwa kabiro mwihanga okurabiro muri ba contractor ba Delcom Construction Company ihirwe kizimbe ekiri kubaruwa makahombe kamone cweka omuru butare Cyamuhunga ahari kwija kuba makamakuru abantu mbasa kugira ngo abantu mukaciko bakabibariye kandi karimi abakabi ibintu byinje n'umutareba ibitekerezo ebibindi mbani bana na compactor kandi abakurikiza twariba project yanyu twagibahira Burundi kandi the following standards is a building association of Uganda. So ekizimbe ekini garantiringa nti amyaka 10 cha kusabi biliyoni emwe na miliyoni 14 biliyoni emwe na miliyoni 8 ziti mwene zikwenda kubanka biliyoni emwe n'ecyuka approximate kandi twire bwire bwinji rafore twire mwaka nkamwe n'ecyuka kucombeka kukimara abo kwato kwacu twaso mu butongore tuza kukitaha abo kuba shanjire kuko inama kamabi na n'umugeni yakutayayira takitinisa abakozi ro mu rumogo aba Delcom Construction Company bashobora mu habakozwe bari kugira ngo biri hamutindo gw'amane bakwatanise na za company zindi ebibi n'amatsiko ngo nibija kumara imyaka iri kwikigana ndondesheje kota zayo umurimo gutwisya ahakwendera ubwa hati umurimo gurumo banking hall imwareba hansi muteras managers office okuza higuru ahamara gwa kabiri harimo credit section imwareba ahiguru aho kwererwayo hariyo conference hall umurimo twasibwe icyo ngabo kugombye kombeka abo kwatkoze n'ebitongore bitare mwe na mwe otiremo bya government otiremo n'ebya abantu buntu bemombi abaretire n'ubombeka no funda aho babine aho bwahatabaru kurengo muri 10 n'abakozi ba CHAPS kandi bwahati hekizimbe binamatiko kugira ngo nci kongera buhereza burungi kura na office zoshanganza funda akwazo offices nzibasta ko yongera kandi abakozi bari ko yongera so atoga hati ekizimbe chite biri kuma kwa kana ingine birabinetano wachitunga kurgo wa contractor bakweta Delcom Construction Company kandi akozero mu mahanga kandi umurungi munono arkwika mwanya oguntu ari kubasa kwerezo buzuruzi we so ecombe ko twachakira kandi nikisha HTNSA okukorwa ko kizimbe kiri hamutindo cyorere kirwe kurunje kukuriyo kwatanisanira karumwe ho murango guterwa bari umwuga ngo gumwe indasima community the surrounding community aho kuba in every project wabota kwatanisana na ba murano nikibachi project ni basota hedera musogo kusima members ba CHAPS kanangwa n'abantu mwena ahabwa amana ga abutuwerekere omyaka 2006 itumazire kandi turi kubasa kondekaho ecombeko cyakaninisha tu ekiraro kirumwe office zitu kandi na main branch okufayo obwesugwa no butahura madini n'enganda nicyo kiretire Sacco yagendo misho hetabasize garike nyuma kurwa imyaka 2006 bwetandika aho n'abanyamadini okurwa mu nyikiriza zitarukushana bebembiro mu kushaba kaho atiko rwe bari kwija shenga na kureba aha bwana mukuru na n'abafaza bandi pastor na nakureberaho so ni mwe bari twasa abo kuba itegetsanye yo kwereka kugira ngo igicapusi nubwo yatandikirwe umufaza ukana n'ibindi zona zirimo kandi twatanisa hamwe arwatiye no buhereza gashakwa Gerard Tuguma mu Bushenyi aha bwa Tayari West.